ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Саид Мукаррам Шарифзода ва Мадина Назарова. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. натиҷагирӣ нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дар соли 2020 ва вазифаҳои асосӣ барои соли 2021. маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. ҳамовозӣ ба нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз беҳсозии вазъи энергетикӣ то тақвияти соҳаи кишоварзӣ ва дастгирии иҷтимоӣ. муаррифӣ нигораҳои таърихӣ ва ифтихор аз тамаддуни қадима 5500-солагии саразм нигоҳе ба таърихи тамаддуни миллӣ. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, тақвияти завқи китобхонӣ ва тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ. имрӯз дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дар соли 2020 натиҷагирӣ ва вазифаҳо барои соли 2021 муайян карда шуд. аъзои ҳукумат аз ҷумла вазъи воқеии иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, иҷрои стратегияву барномаҳо ва нақшаҳои қабулшуда ва дастуру супоришҳое ки аз тарафи сарвари давлат дар паём ба маҷлиси олӣ дар ҷаласаҳои ҳукумат ва дар ҷараёни сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузошта шуданд, инчунин камбудиву норасоиҳо ва мушкилоту масъалаҳои дар соҳаҳои гуногун ҷой дошта ва роҳҳои ҳалли онҳоро мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор доданд. гузориши хабарнигорони мо. 27 январ дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарият ва аъзои ҳукумати кишвар, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳидҳои сохтории он, роҳбарони мақомоти марказии давлатӣ, идораҳои назди президент ва ҳукумат, корхонаҳои муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои татбиқи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, бонкҳои давлатӣ ва саҳомӣ, рӯзномаи маҷаллаҳои расмӣ ва дигар шахсони масъул иштирок карданд. дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2020 натиҷагирӣ ва вазифаҳои асосӣ барои соли 2021 муайян карда шуд. аъзои ҳукумат аз ҷумла вазъи воқеии иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, иҷрои стратегияву барномаҳо ва нақшаҳои қабулшуда ва дастуру супоришҳое ки аз тарафи сарвари давлат дар паём ба маҷлиси олӣ, дар ҷаласаҳои ҳукумат ва дар ҷараёни сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузошта шудаанд, инчунин камбудиву норасоиҳо ва мушкилоту масъалаҳои дар соҳаҳои мухталиф ҷой дошта ва роҳҳои ҳалли онҳоро мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кори маҷлисро оғоз бахшида таъкид намуданд ки соли 2020 дар маҷмӯъ барои мардуми тоҷик соли бобарор ба ҳисоб рафта, бо ҷаҳду талошҳои сокинони мамлакат бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст гардид. дар давраи ҳисоботӣ дар натиҷаи татбиқи ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии кишвар як қатор рӯйдодҳои муҳими таърихӣ ба амал омаданд ки барои ноил гардидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар заминаҳои устувор мегузоранд. дар маҷлиси васеи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2020 ҳисоботи сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода шунида шуд. тавре таъкид гардид бо вуҷуди вазъи мураккаби иқтисодиёти ҷаҳон ва минтақа ва дигар монеаҳои мавҷудаи марбут ба пандемияи COVID-19 дар натиҷаи андешидани тадбирҳои ҳукумати Тоҷикистон таҳти роҳбарии бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон اجرای سریوقتی دستور سپارش‌ها و تطبیق عملی سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت در کشور نتیجه‌های مثبت به دست آورده شد.
ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82.5 миллиард сомонӣ баробар гардида, суръати афзоиши он дар сатҳи 4.5% таъмин гардид. ба таъмини рушди иқтисодиёти миллӣ афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 9.7%, кишоварзӣ 8.8% ва гардиши савдои хориҷӣ 0.8% аз ҷумла содирот 19.8% мусоидат намуд. бо вуҷуди ин дар давраи ҳисоботӣ дар натиҷаи таъсири манфии омилҳои берунӣ ҳаҷми хизматрасонии пӯлакӣ ба аҳолӣ нисбат ба соли 2019 9.9%, гардиши савдои хориҷӣ 6.8%, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 4.6% ва мусофиркашонӣ 2.5% коҳиш ёфт. дар ин давра сатҳи таваррум 9.4%-ро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2019 1.4 банди фоизӣ зиёд буда, асосан аз ҳисоби баландшавии нархи маҳсулоти озуқаворӣ 13%, молҳои ғайри озуқа 5.8% ва тарофаҳои хизматрасонии пӯлакӣ 4% ташаккул ёфтааст. сарвазири мамлакат таъкид доштанд, ки бо мақсади самаранок ва оқилона истифода намудани захираву имкониятҳои мавҷуда ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, инчунин ҷиҳати таъмини иҷрои ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати кишвар, дар соли 2020 дар кишвар 300 корхонаю коргоҳҳои нави саноатӣ бо 6500 ҷойи нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. таъкид гардид, ки вобаста ба татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии гузошташуда танҳо дар соли 2020 дар минтақаи саноатӣ ва парки технологияҳои инноватсионии шаҳри Душанбе 6 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси 750 ҷойи нави корӣ бунёд гардид. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 3.8 миллиард сомонӣ баробар гардида, рушди он 9.7%-ро ташкил намуд. дар давраи ҳисоботӣ аз 293 намуд муҳимтарин маҳсулоти саноатӣ дар кишвар истеҳсолшаванда, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 151 номгӯи он таъмин гардида, истеҳсоли 31 номгӯи моле, ки дар соли 2019 истеҳсол нагардида буд, бароҳ монда шуд. сарвари давлат ба сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода, муовини якуми сарвазир Давлаталӣ Саид ва муовинони сарвазир Усмоналӣ Усмонзода ва Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои мавҷуда, ки аз таҳлилу ҷанбасти воқеии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ дар соли 2020 бармеояд, супоришҳои мушаххас доданд. дастурҳо ҳамчунин вобаста ба вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва таъсири омилҳои берунӣ ба иқтисоди кишвар, таъмини нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва тақвияти фаъолияти муназзами ҳамаи соҳаҳо, иҷрои саривақтии нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ, таҳти назорати қатъӣ гирифтани ҳадафҳои стратегӣ ва самтҳои афзалиятноки муайян гардида, иҷрои консепсияҳо, барномаҳои давлатӣ ва татбиқи самараноки лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки барои пешгирии оқибатҳои манфии коронавирус, ки ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифтааст, инчунин ҷиҳати таъмини дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат оид ба амалисозии нақшаву барномаҳои давлатии соҳаи кишоварзӣ, истеҳсолу захираи кофии маводи хӯрокворӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. дар кори маҷлиси ҳукумати мамлакат ҳисоботи вазири молия Файзиддин Қаҳорзода, раиси кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода ва сардори хадамоти гумрук Хуршед Каримзода шунида шуд. иттилоъ дода шуд, ки дар соли ҳисоботӣ ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар сатҳи 100.1% таъмин гардида, ба он 24.3 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 20.3 миллион сомонӣ зиёд мебошад. аз ҳисоби даромадҳои дохилӣ ба буҷети давлатӣ тавассути кумитаи андоз 10.6 миллиард сомонӣ ва аз ҳисоби воридоти пардохтҳои гумрукӣ 5.5 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки мутаносибан ба 93.7 ва 114.2% нақша баробар мебошад. бақияпулиҳои андозӣ ба ҳолати 1 январи соли ҷорӣ ба 884 миллион сомонӣ баробар гардида, нисбат ба аввали сол 304 миллион сомонӣ зиёд шудааст. қисми умумии хароҷоти буҷети давлатӣ дар сатҳи 91% иҷро гардида, барои маблағгузории соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо
24.9 میلیارد سومانی روانه گردیده است. در برابر این با مقصد کم نمودن تاثیر کووید 19 به اقتصادیات کشور و برطرف نمودن دیگر مشکلات جای داشته در همکاری با شریکان رشد و سازمان‌های بین المللی مالیوی در سال 2020 برای دستگیری بودجه دولتی 3.8 میلیارد سومانی جلب کرده شد. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دیرکتور اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه دلمراد دولتزاده اوید به نتیجه های فعالیت ساحه در سال 2020 حساب داد. سرور دولت برای از بین بردن مشکلات در سمت خدمترسانی ساحه اجتماعی، اجرای نقشه بودجه سغورته اجتماعی، تهیه سیستم معین الکترونی تعیین نفقه به شخصان معیوب و به حسابگیری درست نفقه‌گیران فوتیده، اینچنین نظارت مبلغ‌های سغورتوی برابرت اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه دستورهای مشخص دادند. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس بانک ملی تاجیکستان خالقزاده حاکم و رئیس بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک اکرامی سراج‌الدین دایر به ساحه بانکداری و سیاست ثمرانک پولی و قرضی حساب دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن تحلیل وضع ساحه تاکید داشتند که بانک ملی و بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک جهت جلب سرمایه وطنی و خارجی، بلند برداشتن اعتماد مردم به نظام بانکی، بهتر گردانیدن صفت و جاری کردن خدمترسانی‌های نو چاره‌های تأخیرناپذیرندشند. در مجلس حکومت مملکت پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان یوسف رحمان اوید به فعالیت ساحه، بررسی مراجعات شهروندان، خرید و فروش غیر قانونی زمین، تصرف مبلغ‌های بودجتی، تأمین طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، شامل شوی بعضی شهروندان به گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی، دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کراپسیون جمهوری تاجیکستان سلیمان سلطانزاده اوید به وضع جنایت‌های کراپسیونی، اقتصادی خاراکتری کراپسیونی داشته و حجم ضرری از این جنایت‌ها رسیده، رئیس پالات حساب جمهوری تاجیکستان قراخان چیله‌زاده درباره نتیجه سنجش‌ها، معین کردن ضررهای مالیوی و برقرار نمودن مبلغ‌ها به بودجه دولتی حساب دادند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به راهبران ساختارهای مربوطه جهت تأمین ولایت قانون، پیشگیری همه گونه جنایت‌های کراپسیونی، گذراندن اودیت و سنجش‌ها اوید به استفاده ثمراناک مبلغ‌های بودجتی در وزارت و اداره‌های دولتی سفارش‌های مشخص دادند. در مجلس حکومت مملکت حسابات وزیر عدلیه جمهوری مظفر اشوریان اوید به نتیجه اتستاسیای کارمندان ساختارهای مالیه، انداز، گمرک، سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، بانک ملی و بانک دولتی امانتگذاری تاجیکستان امانت بانک که از 3 مارس سال 2019 تا 7 دکبر سال 2020 ادامه داشت شنیده شد. تأکید گردید که از ساختارهای ذکر شده 7523 نفر از اتستاسیا گذشتند. از روی نتیجه اتستاسیا از ساختارهای نامبر شده شخصان تصادفی، غیر کسبی و نفرانی که به طلبات جوابگو نبودند از وظیفه آزاد و بعضیشان به وظیفه‌های پست گذرانده شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که من بعد نیز به خاطر جابجاگذاری درست کادرها در وزارت و اداره‌های دولتی نظارت پرزور گردیده تدبیرهای مشخص اندیشیده شود. با همین در کار مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان تنفس اعلان کرده شد. در ادامه مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سعدی قادرزاده دایر به فضای سرمایه‌گذاری، تأسیس کارخانه‌های نو استحصالی، تشکیل جایهای نو کاری، سازشنامه‌های نو همکاری با شریکان رشد و شرکت‌های با نفوذ کشورهای دور و نزدیک امکانیت‌های سرمایه‌گذاری حساب داد. پیشوای معظم ملت جهت تا 20 فوریه سال جاری از سنجش و تحلیل گذراندن فعالیت کل لایحه‌های سرمایه‌گذاری که بیش از 40 میلیارد سومانی را عملی کرده ایستادند دستور دادند. سپس وزیر معارف و علم محمد یوسف امامزاده از نتیجه‌های فعالیت ساحه در سال سپری شده و نقشه‌ها در سال 2021 گزارش داد. سرور دولت به مسئله انتخاب نامزدهای ارزنده و زباندان لیاقتمند و به خارج کشور جهت تحصیل و تکمیل اختصاص فرستادن جوانان توجه مخصوص ظاهر نموده با مقصد تأمین شفافیت و ثمراناکی این سمت مسئولین را وظیفه دار نمودند. در گزارش خود وزیر کارهای خارجی سراج‌الدین مهرالدین از آمادگی سطح بلندی برگزاری جلسه‌های سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی
ва созмони ҳамкории Шанхай дар шаҳри Душанбе инчунин татбиқи амалии созишномаҳои байнидавлатӣ андешаронӣ кард. вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ Далер Ҷумъа, раиси ширкати холдингии кушодаи барқи тоҷик Мирзо Исмоилзода ва директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун Хайрулло Сафарзода доир ба дарёфти роҳҳои самарабахши истифодаи захираҳои гидроэнергетикӣ, ҷалби сармоя, бунёди нерӯгоҳҳои нав ва кам кардани талафоти нерӯи барқ, тақвияти корҳои сохтмонӣ дар иншооти аср ва назорати истифодаи мақсадноки маблағҳои ҷудошаванда муваззаф гардиданд. вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Шералӣ Кабир аз дастовардҳои саноатчиёни мамлакат дар соли 2020 ва суръати афзоиши маҳсулоти ватанӣ, таъсиси корхона ва ҷойҳои навикорӣ, ҷалби технологияи муосир ва истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ивазкунандаи воридот, ҳамзамон таъмини фаровонии бозори дохилӣ гузориш дод. пешвои миллат дастур доданд, ки ба мақсади ҳарчи бештар фаъолтар намудани корхонаҳои истеҳсолӣ, ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ, истифодаи самарабахши имконияту иқтидорҳои мавҷуда, коркарди ашёи хоми ватанӣ то маҳсулоти ниҳоӣ, тадбирҳои қатъӣ андешида шавад. масъулин ва роҳбарияти вилоят, шаҳру ноҳияҳо ҷиҳати таъмини пурраи либоси мактабии истеҳсоли худӣ муваззаф гардиданд. ба вазири кишоварзии ҷумҳурӣ Сулаймон Зиёзода ва дигар масъулин бобати истифодаи оқилонаи замин, баландбардоштани ҳосилнокӣ, таъмини фаровонии бозорҳои дохилӣ, ҳавасмандии кишоварзон тавассути додани қарзҳои имтиёзнок, бунёди боғҳои нав, кишти зироатҳои серҳосил, афзоиши содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди соҳаҳои паррандапарварию моҳипарварӣ маслиҳату дастурҳои мушаххас дода шуд. раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ориф Хоҷазода ва роҳбарони дигар сохторҳои марбута муваззаф шуданд, ки камбудиҳои ҷойдоштаро дар хариду фурӯши ғайриқонунии замин бартараф намоянд. директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ Холмурод Раҳмон ва роҳбарони ноҳияҳо ҷиҳати аз худкунии заминҳои нав сари вақт омода намудани дастгоҳҳои обёрикунанда, тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо дастур гирифтанд. ба вазири нақлиёт Азим Иброҳим ва дигар мутасаддиёни соҳа супориш дода шуд, ки татбиқи амалии лоиҳаҳои инвеститсионии соҳавӣ ва бунёду тармими босифати роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалиро бо ҷалби мутахассисони варзида таҳти назорати ҷиддӣ қарор диҳанд. ба вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Ҷамолиддин Абдуллозода ҷиҳати андешидани тадбирҳои мушаххаси пешгирикунандаи бемориҳои сироятӣ, бунёди марказҳои саломатӣ ва тарбияи мутахассисони варзида дастур дода шуд. вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ Ширин Амонзода доир ба натиҷаҳои фаъолияти зерсохторҳои соҳавӣ дар соли 2020 аз ҷумла дар самти касбомӯзӣ, таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои навикорӣ ва танзими муҳоҷират ҳисобот дод. вазири фарҳанги ҷумҳурӣ Зулфия Давлатзода ва мутасаддиёни соҳа ҷиҳати баландбардоштани сатҳу сифати чопи китоб, рушди фарҳангу санъат, ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ дар сатҳи баланд таҷлил намудани чорабиниҳои ҷашнӣ вазифадор шуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба директори агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Субҳонзода Икром, директорони генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе Исматулло Абдуллозода ва ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд Қурбони Алимардон дастур доданд, ки ҳарчи зудтар сатҳу сифати хизматрасонӣ дар истиқболу интиқоли мусофирон, барқарорсозӣ ва ташкили хатсайрҳои навро роҳандозӣ намоянд. сипас раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз натиҷаҳои фаъолияти шаҳрдорӣ дар соли 2020 гузориш дода, дастовардҳои раванди бунёдкорию созандагиро дар пойтахт аз шарофати сиёсати муваффақонаю ваҳдатасоси пешвои муаззами миллат арзёбӣ карданд. дар соли 2020 дар пойтахт 33 корхонаи нави истеҳсолӣ ва дар маҷмӯъ 32 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфт. ҳамзамон барои эъмори 10 корхонаи нав санги асос гузошта шуд. тавре раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъкид карданд, алҳол дар пойтахт бунёди 450 иншооти муосири иҷтимоиву истеҳсолӣ идома дорад. бунёди 34 километр роҳи замонавӣ, 47 истгоҳи нав, ба нақшагирии боз 16 километр роҳи нав ва 21 истгоҳи дигар, харидории 50 адад автобуси истеҳсолии ватании ширкати Акя
و 100 عدد ترالبوس زمانوی از بلاروس، نوسازی 22 کیلومتر شبکه‌ها و 10 بنگاه گرم‌دهی، تأمین 2560 منزل استقامتی با گرمی، جلب 1 میلیارد و 760 میلیون سومانی سرمایه خارجی، با 1 میلیارد دلار آمریکایی رساندن سرمایه‌گذاری در 4 سال اخیر از نشانده‌های اعتمادبخش و باوقار مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر دوشنبه میباشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سپاس و قناعتمندی به شهرداری و ساکنان پایتخت از دستاوردهای نظررس در سال سپری شده اظهار اعتماد نمودند که در سال تجلیل 30مین سالگرد استقلال دولتی سیمای شهر دوشنبه کاملا دیگر شده، همچون کاشانه امید و افتخار تاجیکان دنیا شکوفا و دلرباتر میگردد. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضов اثنای حسابات خود سال 2020 را مرحله نوی رشد ولایت به نتیجه های دستگیری های همه‌جانبه حکومت جمهوری تاجیکستان معنی داد کرد و سپاس ساکنان ولایت را به پیشوای معظم ملت رسانید. در سال دشوار سپری شدن نقشه انداز پورا اجرا گردید و در بنیاد راه و انشاءات معمولی و استقامتی از خودکنی زمین‌های نو، استحصال روزافزون محصولات کشاورزی دستاوردها امید بخشند و در سال 2021 زحمتکشان ولایت نقشه و نیت‌های سازنده را آغاز کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان و ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان جهت دستگیری سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص در سمت اجرای نقشه دعوت جوانان به ارتش در یک روز اظهار سپاس و منتداری نمودند. رئیس ولایت و راهبران شهر و ناحیه‌های منطقه موظف شدند که جهت تأمین نیکوحوالی مردم، تأسیس جایهای نوی کاری و تقویت تدبیرهای آبادانی و سازندگی تلاش‌های همه‌جانبه به خرج دهند. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از سفرهای کاری و مصلحت و مشورت‌های پیشوای ملت اثنای ملاقات و واخوری‌هایشان با ساکنان ولایت یادرس شده. تأکید کرد که سال 2020 در کل ساحه‌های اقتصاد ملی دستاوردهای مهنتکشان شهر و ناحیه‌های سوخت در مقایسه با سال‌های قبلی افزون گردید و برای سال 2021 زمینه‌های استوار رشد طرح‌ریزی شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با تحلیل واقعی از امکانات و اقتدارهای موجوده رهبرت ولایت و شهر و ناحیه‌های سوخت را جهت باز هم افزایش دادن نشاندهنده‌های استحصالی، تقویت روحیه آبادکاری و سازندگی و قوت بخشیدن استحصال و صادرات موظف نمودند. پرزیدنت مملکت به رهبران ولایت‌های سوخت و ختلان بابت افزون گردانیدن استحصال کارتوشکا و رشد ساحه ماهی پروری دستورهای مشخص دادند. در ولایت ختلان هم سال سپری شدن نتیجه های قریب همه ساحه های حیات جامعه نظررس و اعتماد بخشند. تذکر داده شد در حسابات رئیس ولایت قربان حکیمزاده. پیشوای ملت رهبران منطقه کلانترین مملکت را به تشبثکاری و نوآوری، افزایش استحصال محصولات کشاورزی، بنیاد کارخانه‌های نو، تأسیس جایهای نوی کاری و تجلیل باشکوه جشن‌های ملی هدایت نمودند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به رئیسان شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری اثنای تحلیل و بررسی نتیجه‌های فعالیتشان در سال 2020 جهتی باز هم تحکیم بخشیدن روند آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلال دولتی با نظرداشت در سطح بلند و صفت عالی مورد استفاده قرار دادن انشاءات جشنی دستور و هدایت و مصلحت دادند. ساکنان و نمایندگان کسب و کار گوناگون مملکت پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را که دیروز با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه گردید دستجمعانه تماشا نموده اوید به سهم گذاشتن در رشد بخش‌های اقتصادی ملی و اجرای برنامه‌های مشخص که از جانب حکومت مملکت پیشنهاد می‌شود ابراز آمادگی نمودند. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش آماده نمودند. پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را خدمتچیان حربی و غیر نظامی دستگاه مرکزی این نهاد قدرتی، ستاد گنرالی، هیئت‌های راهبری و فرماندهی نوع قوه‌های مسلح، دانش‌اندوزان مؤسسه‌های تعلیمی حربی، افسران و سربازان قسم‌های نظامی همچون برنامه عمل و بهر تطبیق نقشه و دورنامه فعالیت میبعده ارتش ملی تماشا نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام نوبتی خود وابسته به وضع امروزه جهان و منطقه مخصوص قید نمودند که به مسئله تأمینات قوه‌های مسلح کشور بیش از هر وقت دیگر باید توجه جدی داده شود.
زیرا وظیفه از همه مهم حمایت مرز و بوم کشور، تامین امنیت دولت و ملت و حفظ ثبات و آرامی جامعه، پیشگیری و برطرف کردن همه گونه تهدید و خطرهای بیرونی، تامین ولایت قانون و ترتیبات جمعیتی به ذمه قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق واگذار گردیده است. سرور دولت به مسائل از نوسازی قوه‌های مسلح توجه مخصوص ظاهر نموده ابراز داشتند که در شرایط امروزه تامین ارتش ملی با تکنیک و لوازمات پیشرفته حربی خیلی ضرور و سریوقتی بوده. تیاری دائمی جنگی قوه‌های مسلح این کفالت واقعی حمایت کردن دولت از همه گونه تهدید و خطرها می باشد. در این زمینه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وزارت مدافعه را وظیفه‌دار نمودند که برای تهیه و راه‌اندازی برنامه‌های دولتی عاید به رشد صنعت مدافع کشور، تقویت بخشیدن به فعالیت کارخانه‌های صنعتی در سمت استحصال مال و اموال مخصوص و تعمیر تکنیک‌های حربی، اینچنین تأمین نمودن قوه‌های مسلح کشور با سلاح و لوازمات معاصر جنگی تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. علاوه بر این وزارت مدافعه موظف کرده شد که کار را با ذخیره‌های سفربری هیئت احتیاطی تقویت بخشیده، آموزانیدن آنها را از روی اختصاص‌های قید حربی در شهر و ناحیه‌ها براه ماند و جهت بلند برداشتن آمادگی حربی ذخیره‌های سفربری، گذرانیدن جمع آمد و مشغولیت‌های تعلیمی حربی صحرایی و مشق‌های نظامی با استفاده از طرز و اصول‌های معاصر اهمیت اولین درجه روانه نماید. قابل ذکر است که همساله هیئت‌های راهبری و فرماندهی وزارت مدافع مملکت، نوع قشون‌ها و دیگر مسئولین دخلدار تابع این نهاد قدرتی در دایره ارائه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی نقشه چاره‌بینی‌ها را تهیه نموده آن را مرحله به مرحله عملی می‌نمایند. پیام سخن سبز و درفشان سالانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مقام عالی قانونگذاری مملکت طریق همه شبکه‌های تلویزیونی و رادیوی تاجیکستان منظور ساکنان پاکبوم تاجیکستان گردید. خرد و بزرگ کوساره درواز هم با شناخت، اخلاص و سرسپردگی امید و فردای نیکو با برار کشور تازه بنیاد و پیشتازهایمان تاجیکستان در هر خانواده بارگاه‌های علم و معرفت، تالارهای نوینی، مجلس نشینی، اداره و مؤسسات مرکز ناحیه شهرک قلعه خم و دهات اطرافیان دیده و شنیده معرفت برداشتند. تجربه اندوخته، دستور زندگی نامه حکمت آمیز پیشوای معظم ملت، شاهراه راست نموده او هر فرد جامعه لیاقتگرای ما را هدایت بر آن می نماید که ما از طریق فعل و عمل اندیشناک قادر آن باشیم که زندگی هستی‌ساز و معنیدار خیش را ادامه بخشیم، بهبودی موفق گشته را حفظ نماییم. باید دانست که پیام گفتار پیشوای معظم ملت مبتنی بر واقعیت تجربه های اوست. واقعیت را از روی راستی ثبت روایت نموده بضاعت سخن سبز و درفشان او با صداقت و سرراستی، تحول و بیداری روحی، فیض خیرت و فیض پروری، پیشکاری بخت و دولت و پیشیاری نصرت و فتح کس را به سوی خود می کشد. به دور دولت پیشوای معظم ملت پیام امساله به پارلمان کشور فراگیر سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور بوده با نگاه نیک و آینده ساز به امروز فردای با برار کشور تازه بنیادمان تاجیکستان توجه هر ساکن پاکبوم ما را تا اندازه به خود جلب نمود که پیشرفت با ثبات، جلوی تازه و نظربا، آینده نیک و با برار جامعه لیاقتگرای ما تاجیکستان مختار و مستقل را هر مرد معنی روشن را در شناخت پیشوا و خاطر رشد باثبات، تولید زندگی هستی‌ساز و هوس‌سوز هر فرد سرزمین تازه بنیاد ما خواهد دید. در دوره صاحب استقلالی مملکت جهت حل مشکلات ساحه انرژتیکا و رشد آن 34 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ 57.2 میلیارد سامانی عملی کرده شده است. حالا در این سمت باز 17 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری به مبلغ 16.4 میلیارد سامانی تطبیق می‌گردد. تأکید گردید در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. همزمان سرور دولت در سمت تأمین دائمی و استواری نیروی برق در برابر بنیاد اقتدارهای نو، همچنین استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه برق را نیز مهم ارزیابی نمودند. گزارشی با کلان میزاده. رسیدن به استقلالیت انرژتیکی
яке аз он ҳадафҳои бузурги роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат мебошад ки бо бунёди нерӯйгоҳи хурду бузурги барқи обӣ ва қабули лоиҳаҳои муҳими соҳавӣ амалӣ карда мешавад. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шуд ки дар соҳаи энергетика ҳоло 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 16.4 миллиард сомонӣ татбиқ гардида истодааст. дар ин давра зиёда аз 2000 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор андохта шуда ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ аз 17 миллиард киловатт соати соли 1991 ба 21 миллиард киловатт соат дар соли 2019 афзоиш дода шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз дорад ки бо мақсади дар ояндаи наздик таъмин намудани истиқлоли энергетикӣ бо нерӯи барқ пурра қонеъ сохтани талаботи аҳолӣ ва иқтисоди миллӣ бунёду таҷдиди як силсила иншооти хурду бузурги ҳаёта муҳимро вусъат бахшад. дар паёми навбатии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аввал хусус дар соҳаи рушд кардани соҳаи энергетика нуқтаҳои муҳим арзёбӣ гардиданд. дар соли ҷорӣ бо ҷалби 11.3 миллиард сомонӣ таҷдиду аз навсозии як қатор нерӯгоҳҳо мавриди амал қарор доранд. инам бошад таҷдиди нерӯгоҳи норак, таҷдиди нерӯгоҳи сарбанд ва таҷдиди нерӯгоҳи қайроқум. ҳамчунин дар доираи лоиҳаи Каса ҳазор сохтмони хатти интиқоли барқи 500 киловолта идома дорад. истифода аз таҷҳизоти камасрифи барқӣ аз ҷониби аҳолӣ ва ташкилоту идораҳо метавонад омили муҳими пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва беҳтар шудани кори иншоoti энергетикӣ ва таъмини муштариён бо барқ беҳтар мегардад. дар асоси нуқтаи сарвари давлат бо вуҷуди ин дар самти таъмини доимиву устувори нерӯи барқ як силсила масъалаҳои муҳими ҳалталаб вуҷуд доранд ки истифодаи самараноку сарфакоронаи барқ аз ҷумлаи ҳамин масъалаҳо мебошад. имрӯз мо дар фасли сармо қарор дорем. эҳтиёҷот ба нерӯи барқ афзудааст ва аз ин лиҳоз мо имрӯз ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бо масъулияти шаҳрвандии худро бояд ҳис намуда масъалаи оқилона, сарфакорона ва риоя намудани фарҳанги истифодаварии нерӯи барқро ба пуррагӣ бояд иҷро намоем, то ин ки тамоми аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми шабонарӯзӣ бо барқ таъмин бошанд. истифодаи сарфакорона ва оқилонаи қувваи барқ, истифода аз дастгоҳҳои камасрифи барқӣ, масъулияти баланди шаҳрвандӣ ва нақши ҳар яки мо дар таъмини кори муназзами низоми энергетикии мамлакат ва беҳтар гардидани вазъи таъминоти нерӯи барқ мебошад. Бобокалон Аминзода, Мерӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, Ахбор. аҳли ҷомеаи вилояти Суғд ва намояндагони касбу кори гуногун ба нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, нишондоди барномавии паёмро ҳамчун барномаи мукаммали амал ва дастури фаъолият барои пешрафти самту соҳаҳо қабул намуданд. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ. дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати дохилию хориҷии мамлакат барои як сол ва давраҳои минбаъда муайяну мушаххас гардида таъкид ёфт ки ҳадафи олии давлату ҳукумати мамлакат таъмин намудани рушди устувории иқтисодии кишвар тавассути баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираву имкониятҳои мавҷуда дарёфти манбаъҳои нави рушд мебошад. дар паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳҳои рушди ҳамаи самту соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар хеле возеҳу воқеӣ нишон дода шуданд. ҳар як нукта ва нишондодҳои барномавии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеаи вилояти Суғд намояндагони кулли соҳаҳо қарор гирифтааст. дар мамлакат бо мақсади тадриҷан зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии рақобатнок саноатикунонӣ бо сурати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон гардидааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари ҳамаи роҳу омилҳо баҳри рушди соҳаи саноат дар самти ташкили низоми самараноки тайёр намудани мутахассисон ва бозомӯзии онҳо вазоратҳои дахлдорро вазифадор намуданд. донишкадаи кӯҳи металлургии Тоҷикистон дар соҳаи кӯҳкорӣ ва металлургӣ соҳиби ихтисосот тайёр менамояд. ҳайати профессорону муаллимони донишкадаи кӯҳи металлургии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд нишондоди паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти тайёр кардани мутахассисони соҳа бо дарки масъулият қабул намуданд. мо бояд олимони соҳа дар тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси соҳаи металлургия, соҳаи иқтисодиёти рақамӣ, иқтисодиёти сабз, соҳаи кӯҳкорӣ, соҳаи электромеханика,
металлҳои сиёҳ ва ранга бояд ихтисосмандони соҳаро тарбия ва ба воя расонем. пешвои муаззами миллат пешниҳод намуданд ки дар имсол аз тарафи вазоратҳои саноат ва технологияи нав, саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи рушди саноати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 таҳия намуда ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ пешниҳод карда шавад. имрӯз дар шароити саноати кунонӣ бо сурати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ аст пешвои миллат тақвият бахшидани корҳои саноатӣ, корҳои кӯҳкорӣ ва иқтидорҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон заводу фабрикаҳое ҳаст, яъне супориш доданд ки мо бояд дар давоми то 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон тавонем кадрҳои баландпояро тарбия намуда иқтидорҳои соҳаро дар ояндаи наздик ба маротиб зиёд намоем ва сифатноки онҳоро дар истеҳсолоти ватанӣ таъмин созем. ҳукумати мамлакат бахши хусусиро дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ҳамчун нерӯи пешбарандаи рушди босуботи иқтисодӣ муайян кардааст. дар натиҷаи дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат ҳоло бахши хусусӣ бо маром инкишоф ёфта имрӯз саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 70% дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кори 68% ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлат 80%ро ташкил медиҳад. дар паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақвият бахшидани дастгирии давлатии соҳибкорӣ ҷанбаи афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардид. коршиносон, олимон ва аҳли ҷомеаи вилояти Суғд ин нукта ва нишондоди барномавии паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро аз самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодии иҷтимоии кишвар қабул намуданд. яке аз ҷиҳатҳои хосаи паёми имсолаи роҳбари давлат ин пеш аз ҳама атрофи беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум, рушди соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар ба ҳисоб меравад. маҳз роҳбари давлат аз оғози паёми хеш оид ба беҳтар намудани имтиёзу имкониятҳо барои мардуми кишвар, хоса ҷиҳати сармоягузорӣ, ҷиҳати рушди соҳибкории хурду миёна ва хоса дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои он соҳибкороне ки барои ғанӣ намудани маҳсулоти дохила, барои омода кардани он маҳсулотҳое ки на танҳо ивазкунандаи маҳсулотҳои воридотӣ ва ҳамчунин омода кардани маҳсулотҳои кишвар барои содирот ба кишварҳои хориҷ ва бо ин роҳ муаррифӣ кардани Тоҷикистон дар арсаи минтақа ва байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. нуктаю нишондодҳои барномавии паёми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар байни қишрҳои мухталифи аҳли ҷомеа, кормандони соҳаҳои гуногун ва аҳли илму зиёи вилояти Суғд мавриди омӯзиш қарор мегиранд ва барои рушду пешрафти ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ раҳнамою дастури амалӣ мукаммал қабул мегарданд. Равзали Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Суғд барои барномаи ахбор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири рушди соҳаи кишоварзӣ ки асоси татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини озуқаворӣ мебошад, барномаву тадбирҳои муассирро амалӣ месозад. аз ҷумла вобаста ба дастгирии хоҷагидорон дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шуд ки тамоми кишоварзони мамлакат барои як сол, яъне соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод карда шаванд. тавре гуфта шуд, натиҷаи заҳмати софдилонаи кишоварзон ва чораҳои амалӣ намудаи ҳукумати мамлакат буд ки имрӯз фаровонии маҳсулоти истеҳсоли худӣ ба мушоҳида мерасад. гузориши Гулчеҳраи Саттор. ин дастгирӣ ва ғамхории навбатии роҳбарияти олии мамлакатро хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон дар баробари дигар хоҷагидорони ҷумҳурӣ хушҳолона пазируфта бо боварӣ изҳор намуданд ки аз пардохти андози ягона ба муҳлати 1 сол озод намудани замин истифодабарандагон ки боигарии асосии давлатро ба онҳо бовар кардаву аз ягона уҳдадорӣ споридани андози замин низ озод намудан дар ҷавоб ғайратмандона меҳнат карда ҳар қитъаашро самараноку оқилона истифода бурда дар истеҳсоли афзунтари ғалладонагиҳо, сабзавот, мева ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ ки барои пурра намудани сабади истеъмолӣ ва пурнозу неъматгардонидани дастархони ҳар тоҷику тоҷикистонӣ зарур аст
талош менамоянд. این سال در پایان خودشون با ساحه کشاورزی امتیاز خوب دادند. انداز یگانه رو از خودجوی دهقانی ساحه کشاورزی من برداشتن. ما میندارگی خود رو به جناب عالی میرسونیم که ما کشاورزان دو چند و سه چند کار میکنیم و نسبت سالهای پیشین حاصل افزونتر استحصال میکنیم. مثال عادی یک خواجگی کلانترین جماعت کلان خواجگی بابای طاهر است که زیاده از 170 گکتار زمین دارد. قریب که 75 76 هزار سومانی انداز یگانه میسپارید. این هم یک اقدام اینه که جناب عالی بود که یاردان شد. در یک سال نه کمتر از 3 حاصل گرفتن و از استفاده بیرون نموندن زمین‌های تعینات کشاورزی را ما در جماعت دهاتی به نام کلانین بر علا احساس نمودیم که سهمداران خواجگی‌های دهقانی در فصل زمستان نیز در زیر پلیونکا استحصال شاهتوت زمینی و دیگر نمود سبزیجات تر و تازه را به راه مانده از این حساب بازارها را با محصولات باصفت تأمین می‌سازند. ما دهقانان ناحیه عبدالرحمن جامی شکرانه از آن میکنیم که پیشوای ملت امتیازهای خوب برای دهقان داده است و تصمیم گرفتیم که امسال در مساحت 1 هکتار 30 سوتیق گرمخانه تشکیل کنیم. کوشش میکنیم که خیلی بر وقت برای محصولاتمون و بازار داخلی را از محصولات تر و تازه تامین کنیم. برای گرفتن حاصل بر وقتی سبزیجات دهقانان با تجربه از این روزهای آفتابی فصل زمستان با ثمر استفاده میبرند. امتیازی که دیروز جناب عالی در پیامشون پیشنهاد نمودند این باعث خوشبختی است و باعث دستگیری همه ساحه کشاورزی خواجگی دهقانی میباشد که در یک سال با مبلغ 300,000 سومانی به خواجگی‌های دهقانی ما کمک رسانده شده است. تمام خواجگی‌های دهقانی پیشنهاد جناب عالی را به نظر گرفته کوشش به خرج می‌دهند که تمامی غیرت و تمامی قابلیت‌های خود را استفاده برند تا اینکه دو چند از زمین‌های خودشون حاصل گم دارند. در جماعت هست خواجگی‌های دهقانی که در یک سال 3 حاصل به دست می‌آورند و اکثریت خواجگی‌های دهقانی نه بلکه اویلای خودشون بلکه زیادتیشون رو به بازارها برآورده به مردم پیشنهاد می‌نمایند. خواجگی دهقانی ما 40 گکتار زمین دارد و این مبلغی که 8400 به ما یاردم شد از طرف پرزیدنت محترم پیشوای ملت امام رحمان ما بسیار خوشحال شده و حرکت میکنیم برای معیوبان به پرستار و کمزیت‌ها برای آبادان دهه این را ما صرف میکنیم. در این جماعت دهات 272 خواجگی‌های دهقانی فعالیت میکنند که به آنها میدان 1645 گکتار زمین‌های کارم آبی وابسته گردیده است و به قول متخصصان تقریباً 340,000 سومانی به بودجه عائله این خواجگی‌ها از حساب نپرداختن انداز یگانه زمین فایده میماند. در پیام امسالهشان پیشوای ملت زیاده از 188,000 خواجگی‌های دهقانی را که استحصال کنندگان اساسی محصولات کشاورزی به شمار میروند از پرداخت انداز یگانه به مهلت 1 سال آزاد نمودند. این تدبیر غمخوارانه کشاورزان مملکت را وادار می سازد که هر قطعه زمین را با ثمر استفاده برده در تأمین عائله خود بازارهای استعمالی و صادرات محصولات سهمی بیشتر گذارند. خواجگی‌های دهقانی جمعوی، عائلوی و انفرادی را می‌باید با صداقت بیشتر در بلند برداشتن نشاندادهای استحصالی و فراوانی همه گونه محصولات غذایی در جواب به این دستگیری‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت کار و فعالیت نموده ذخیره 2 ساله محصولات خود را به راه مانده و طلبات اهالی مملکت را با محصولات با صفت وطنی تامین نموده تاجیکستان را در مقیاس منطقه و جهان چون تولید کننده مواد غذایی از جهت اکولوژی تازه و بزرگیر معرفی نمایند. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با مسائل فراگیری دانش‌های زمانوی، مطالعه کتاب‌های بدیهی و علمی، تعلیم فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی توجه خاص ظاهر گردید. با نظرداشت باز هم بیشتر به آموزش علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که همه ساله تحت عنوان علم فروغ معرفت آزمون جمهوریوی گذرانده شود. گزارش محمد مومنزاده.
پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برنامه فعالیت کارمندان همه وزارت و تشکیلات و اداره‌ها دوام یک سال آینده میباشد. هر یک بند پیام ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، تطبیق آن برای پیشرفت مملکت مساعدت میکند. در پیام پرزیدنت کشور در سمت سیاست خارجی قید کرده شد جمهوری تاجیکستان عین حال با 178 دولت‌های خارجی روابط دیپلماتی برقرار نموده است و عضو بسیار سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی گردیده است. از روز تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای 20 سال می‌گذرد. این بسیار یک سنه مهم است و جمهوری تاجیکستان باشد از روزهای اول تأسیس سازمان همکاری‌های شانگهای در تکمیل و رشد این سازمان بسیار یک وظیفه خوب را به عهده خود گرفته است. از این رو ضرور است که وزارت و کمیته و تشکیلات و اداره‌ها در فعالیت کاری خود از بندهای پیام استفاده نموده برای رشد منبعی ساحه‌ها سهم گذارند. برای آینده خود پیام پیشوای ملت را سرمشق کار و پیکار خویش قرار دهند. از نام جوانان دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان مینتداری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری‌هایشان برای ما جوانان میرسانیم. یکی از سمت‌های اساسی پیام این رواج دادن علم‌های دقیق و هوسمند نمودن آموزگاران و والدین میباشد. این تدبیر راه‌های اساسی رشد علم‌های دقیق میباشد. علم فروغ معرفت است. این بار اول در جمهوری تاجیکستان می شود به مناسبت همین 20 ساله رشد علم‌های دقیق ریاضی و طبیعی است. یکی از خصوصیت هایی که در همین پیام پیش گرفته شد این رواج دادن علم های طبیعی، ریاضی و دقیق است که باید جوانان بیشتر به این میل کنند، به این رغبت کنند. در پیام نوبتی بسیار خوب قید کرده شد که در دانشگاه هایی که آنها در ساحه بودجت میخوانند از 1 سپتامبر سال 2021 با 30% استیپندیا زیاد کرده شد. این غمخوری سردار حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت جوانان در خود همین پیام قید کردند که شخصانی که نسبتی انمی علم‌های دقیق ریاضی و طبیعی 15 نفر اولی که جای اول رو میگیرد با مکافات‌های دولتی سرفراز گردانده، استادان و پدر و مادر آنها سرفراز گردانده می شود. همچنین به خاطر جلب بیشتر زنان و بانوان به وظیفه‌های رهبری کننده دستگیری آنها در سمت صاحبکاری و دادن قرض‌های امتیازنامه در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت به مسئولین دستور سپارش داده شد. همگان شاهدیم که پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی کشور فراگیر تمام جبهه‌های حیات کشور بود. بیشتر در پیام معلوم گردید در سمت ساحه بانکی دادن قرض‌های امتیازنامه نمودن نظام بانکی به مسئولین دستور سپارش داد. همچنین در پیام وابسته به سهم جوانان در رشد وطن ابراز نظر کرده شد. طوری تاکید شد حکومت مملکت منبع نیز به رشد ساحه ورزش عمومی‌گردانی آن، تشکل طرز حیات سالم و جلب باز هم بیشتر جوانان به حیات سیاسی جامعه، بلند برداشتن میل و رغبت آنها به علم آموزی و نوآوری، دریافت و دستگیری کردن استعدادهای جوان و بنیاد انفراساختار زمانوی مجهز با لوازمات ضروری برای جوانان دقت اولین درجه می‌دهد. محمد مومنزاده، دلشاد خوشوقت، اخبار. ساکنان ولایت ختلان نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان را جانبداری نموده آن را راهنمای منبع برای رشد سمت‌های گوناگون خواجگی خلق ارزیابی می‌کنند. مخصوصاً توجه نمودن به سمت اجتماعی، بلند برداشتن استیپندیا و نفقه میوبان ساکنان ولایت ختلان را قناعتمند نمود که در جواب به این غمخواری‌ها بهر عملی گردیدن نقشه و هدف‌ها سعی و تلاش می‌کنند. از ولایت ختلان عبدالرازق عزیز و زبیدالله قادر گزارش می‌دهد. در پیام نوبتی هم سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تطبیق عملی 20 ساله آموزش فنهای دقیق و ریاضی توجه کرده اظهار داشتند که با نظر داشت تشکل تفکر ذهنی ضرور است که به این مسئله باز هم توجه بیشتر ظاهر گردد. پیام پیشوای ملت سرور دولت برای سال 2021 خیلی به فکر من عالمانه بود، برای که تمام ساحه‌های کشور را بررسی کرده، خصوصا برای رشد فنهای ریاضی، طبیعی و تکنیکی که سال گذشته 20 ساله اعلان کرد و
توجه زیاد به تربیت نسل نو است و جوانان آموزگاران و اسپرانتان دکترانتان که خیلی شوق‌آور بود که حتی برای هوسمند کنی پدر و مادر فرزندا تاکید کردند که باید جامعه برای تربیت همه جانبه نسل نورس، نسل سازنده و تمدن آفر سمگذار باشد. جوانان نیروی سازنده و پیشبر جامعه محسوب یافته این نهاد از ابتدای سالهای صاحب استقلالی در محور سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. راجع به مسائل تامین شرایط ارزنده و دستگیری نسل بنیادکار و سازنده در پیام امسالان سرور دولت تاجیکستان اشاره ها داشتند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به نسل نورس از آن جمله به جوانان دقت همه جانبه داده، همچنین ذکر داشتند در پیام نوبتیشون که برای ماجسترانتان و اسپیرانتانی که در مؤسسه‌های عالی جمهوری تاجیکستان تدریس میگیرند با آنها استیپندیای آنها 30% زیاد کرده شود که البته این برای جوانان یک امکانیت، یک شرایط، یک امکانیت بنهایت خوب فراهم آورده می شود و باید قید نمود که اسپیرانتان و ماجسترانتان نیز کوشش می نمایند که در جاده علم در سمت علم سهم مناسب خود را گذارند. رشد ساحه معارف و سال تا سال بهتر گردیدن صفت تحصیلات از پهلوهای دیگری سخنرانی در پیام نوبتی محسوب می‌یافت. با رشد کردن جامعه تاجیکستان صفحه مکاتب عالی تا 4 مراتب زیاد گردیده به دانشجویان نیز امتیازهای علاوه‌ای داده می شود. در این بعد هم جهت جوابگو گردانیدن اینفراستراکتور ساحه معارف و معیارهای طلبات روز کارهای آبادانی در سمت مکتب و معارف ادامه خواهند یافت. پیشوای ملت در باره معارف کشور سخن گفتند. ساختمان بیناهای نو زمانوی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان یک اقدامی سازنده پیشوای ملت به حساب می رود و بخصوص دستگیری جوانان در سمت معارف، در سمت ازخود کردن علم‌های زمانوی بیشتر دیده می شود و گفتم ممکن است که پرزیدنت کشور هم در این پیامشون قید کردن که باید جوانان ما در برابر دانستن زبان تاجیکی زبان روسی و انگلیسی رو دانند و تحصیل جوانان ما در خارج کشور گفته گذاشتن که خیلی زیاد به نظر می رسد. در برابر مثلا در داخل کشور و دانشگاه‌های بیرون از کشور هم زیاد به نظر می رسد. در برابر جوانان همچنین بخش زنان نیز در مرکز توجه سخنرانی پیشوای معظم ملت قرار داشتند. حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر عملی کردن سیاست گندری همساله امتیازهای علاهیده را به زنان و بانوان کشور روانه می‌کنند. در رابطه با بلند برداشتن منزلت بانوان در جمهوری مخصوص اشاره ها کرده شد. پیام امسال ببینید پرزیدنت تاجیکستان بسیارتر با زنان یعنی در این پیام توجه شد. یعنی مهنت مادر تاجیکی البته تربیتگر نسل امروزه و فردای تاجیکستان است. انمون چکلی که میگویند مادر با یک دست گوهره با دست دیگر دنیا رو تکان میدهد. امروز پیشوای معظم ملت یعنی در پیام خودشون قید کردند که من از یعنی توجه به اندازه رو نسبت به زنان یعنی فراهم آوردن که البته افتخار از زیرا زن مادر است و زن انمون 70% قریب یعنی وزبینی زندگی در شرایط امروزه تاجیکستان بسری مادران است. ما جوان از این افتخار میکنیم و کوشش میکنیم که در عملی شدن این پیام امسال رئیس جمهور ما کوشش بخرج دهیم. بیننده های گرامی این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش را تمنا داریم. سلامت باشید.